Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Khasi Students Union mentah kesengi ke kendai terik upana jeleu arhajar arpuway kala ai jingerap syaki bor penyai jong ke Supercare Hospital dan lai poteli ki PPE santeli ki tendong oksigen bat kendiat kensot de deka pisa kom ke jingai mensem yakani ke hospital bakandub la man pentelun ya ke jing syakri haka besumar jiki nongpang ki balaya bit ya ke jingpang COVID-19. Haka jing IT yagini gila jingerap syaki bor penyat jong kani ke hospital lai don langru General Secretary jong ke KSU usamla Donald V Thaba Legislation Secretary usamla Syampang Lingdo Mauplang lembat kiwe de ki nongkit kam bahakmat jong ke seng bat kentobru yagi dikot jong ke KSU nong Temai Circle. Kat banakaliang jong ke Supercare Hospital Pat lami khmat da Dr. RS Thangkeu nang tadi ke Dr. Mrs. P Nongbet lembat ki nong trei jong ke nika hospital. Nakaliang sing ipersang hi menyerat jadi wan sumarang ni kat iba la berit gira ni dengan sekmat bu bila persan susu ba menyerap jung ini di nong beriu hadirin jungi ting ilam ya sekmat man job ya kan ya stop but sekmat ni kermen ba kani kanum langsung kum kani ke jenglong mentar ba ja du kan ni ba bon ki beriu ki stom bon ki beriu jumlah kersan parayeng parasem tu te diwan sekmat ban dirap iki ada ngipet ai semal lagi jaka hang bayi begini ga COVID-19 di GE ba di jaka ajing semar nadu di hospitals adu di CHC di PHC di siam di GE ki beper haka ba di dan jing duna ki tiar dina ki staffs pat ke jing le aru along ka ba hadu kata-kata ba teng kini ki nang sakri ya ka kot ya di mak ke jing ila di teng adu ki du no ila ka jong jing un ka kordor bangala ang sakhi lagi di sini de kalong ke basmusi bat na ngaru ka jiyo teng ki WhatsApp messages po di social media ki baper haga bagi dan di batho on ki nong trei jang ki ini ki jakai jing sumar hamtam kinas haga bagi thu li jing jar jing syam lanat jang ki kumacam senam watang bermi le yeng kimyo pada kilawan hospital ki phai shi yeng kimyo ini kilong ki ba mangi kum ka seng ko ban weng ni hawat ka seng jing ji ibri ju bana ji I ko khobor ndrei na ko pasno ngi ba ka seng jing kam de ka seng ka bugun pisa kam de ka seng ka ba don ka foreign funding kam de ka seng ka ba yo jing erap kam de ka business organization kam de ka profit organization ndrei ni embek tang hai ini jakala jong ni don parfasi bat ni le penyerap kat habai don dibor lemah ka jing erap para dekot bat nga ko pan ai kublai ru nomor ba kapur ke bangi ni ajing erap ni ji ba ki don sibun ha ki brio para dok para senam ki jungi ki baju kontak ini ki phone ni yang pet kele ki kam bangi ru ko pan ajing erap ni ka seng ba kinla pan ajing erap sungai bat ngai kublai kerpang ki nomor maki ki ong ki ong kerpang yang ngar jong wajib ni ka kerteng ke jonga ba ngai ajing erap na itu sistem ni kening ko ban erap mengesungguh sikadai kini ki brio ki bala ajing erap ni nomor badai lembak jengki ba mangi nila pan ai ke jing sakri tingingit skam ba ini jing ai jingi ya ka hospital Supercare ka jingi pun jaka persya ya kan ka COVID-19 ba walai long jing ai berit ndrei ngatrai mila ban ai jing sakri ba la ban yaram sikat dei ya ki tukat ni ki brio ki buan lagi long yeng ki beduk ndrei ngaku ban tang ba teng nomor ba ni kita jela ka jingi kadang ba sadien ka deng ka puli puthi ba nadong sedang jinglang jing tip ru nim dadon ba bat khamtam sikit khan nong kendong ni buat ke internet facility ke duna ba ke network ke telak hidup kata-kata bak ngatarai kan bahan nak kalian ke district administration buat ke Directorate of Health Services ba kan ya ling ba ki grassroots level kata kamu ban ya trilang rekat di dor basnong rekat di seng balang hamal lagi senong haka ban ya dei ban persungtu ban create kata awareness sigi ba kamtang ban asam kesan senam senang bikin aya ke vaksin nomor ngim di start kalian ke kot ya kalian ke dawai dan kalian ke seng nomla ban ong is pangkata Henry
berbeng ya kita kijing supu bakla ya kijing artatian ya kipai ba kadon kam ya ka district administration omtang kan suai hapo limba ki circular sebagai press release sebagai ben engage ki dor nasional berkemjur ke awareness na kalian ka video office dengan try akan ka kenti ke pementaru akan tu ya ke government bagi ke district administration juga iska sales bersim nak ni ke ju hi ke senjam ya tang naik ki kentien ngakit bok riang bat nak kuat bu jeng dua ya barok itu ki batang akan di jeng sistem bagi yo no kamat ke bok ke cakrat berkemjuru ya ki frontline workers ba makiru blame ai ke jeng ida ya ki bikin mengat akan nugo jeng e kata stigmatization lani ke jeng sistem lani ke jeng jenjar hi ngasem bangit scam bakan ke jeng pang akan ke sil bak jeng train kat jeng barok lang kinang song jeng jela ke jeng kan sedu ke sadam no hamni ha jela jeng first time when you don't come forward not anybody go on I donation hard ni kan ni laya teri sitom ha especially gini ki nursing staff jeni maro ni nang ta de nama ki doctors ki nursing staff maro phat ni laya teri sitom ha en nama ta banya fight de kene ka coronavirus clump dai nang ta de dengan ayo tindak usai kini oxygen hamtang ki jeng dam kam jeni ki ba most importantly ki oxygen cylinder gini ni nang tade ban air oxygen kini nongpang nang tade ventilators kini di pangsan tam ngelawan air ngerap ngelawan air jing yang kini nongpang di basudam maka jah kini di pon kalau sampai pecat mah kejeng jah basuh kesan lang sulong ba teken yang anu nado last year di nado menta tiada kerjanya trelang kerjanya selok lang jengki jengi jeng baru hi hindi tang kini ki health workers hindi maki ki frontline workers kini ki mo ki SU an baru hi ladang ya trelang hi yang harai kini job tambah menta pada ke another jeng kini ke vaccination drive ni adang lang sem jeng ni maluan ki budi jeng dan kini jeng tiang sedang hamtam kini ki ba ibang patron ka ding sungsut nga I mean I think din nakadado nga naka social media kini WhatsApp messages bikiyo anday kin patron kini ka ding sungsut ha karay idang sutin kini dang nya pusang berkat bala kan banya motivate iki staff rajang swaning kondo bangin yo ay kini ka vaccination at least kini yo kading ada kan kini pinsay dia kading kerpat jang ay fi baro no ba fi trail lang fi arap lang kumni ngidala bangin ya you know motivate nang diberi baru begini yang come forward dengan happy eye kan nega awareness program you know ram makin don menjadi bisa jadi social makin konsim ya kan vaksin